webale muno omuntu waloho narora makuru gaitu agatalgam nagamo hata ya RS TV kandi nkabulikiro itotoro kwicaho ibintu bitali bimu na bimu ebiru mugenda mu myanya nemu yimkwikaramu nturora ya ihangele Uganda likatungaho kesi ya Ebola ibiro kwezi 15 okwezi okwa katano obunwe ministry yebyamagara ya rugireye koraki yabitubalezaho nirundi ya confirminga case egyo mu rubuga orwa Footpoto Task Force ya Ebola ikikara ikireke akabiri yagamba okusaba okwa Matters Day rundi ikireke izo bakusaliziye muga kandi ikireke izo amaramizo gona gasibirege gakingire abantu basabera mu makagabo abandi babayimba hura Misarundi Services had radio rundi nemikutu etali MNM kero kino twatungaho mugisa gwo kutunga Deputy RCC wa Central Division habo rubugo orwa Footpoto Emmanuel Businge ntwenda tusoboreho ekitekereze cyo kwiza mukagamba nemwemereza rundi nemugamba kugenda kusaba no kusoma mu maramizo gatalgamu nagamu kikaiza kitakwanturora mu areas ezindi na berali nka cases abandi abantu basabirege na nambere areas high risk naho basabirege iki kikaiza webale muno kite cyo abantu bayine kumanya kiringu government yarangirire kirwere k'Ebola bakatugamba tukole task forces za ma districts and cities so itwe Mazimbako itwe Nkasite tukakola task force yaitu nyakuikara every week so ensonge ya maramizo erinti tutatanga abantu kusaba abantu tukabagamba basabe oire ikitu abatangira nicyo gamba ngo okusaba kuno kwa hamu abantu kuija hamu bakasabira hamu mu kicweka kimu ko maramizo rundo mu bicweke bindi byari designated no abantu bakabasamira kusabira now kinu tukakikora bokuba tukimanyire ngo omuntu bwahura ngo ekiro kinu kyaba kaizo rundi matters abantu bakira muno kukijumbira so we are controlling the numbers kurango abantu tubija hamu abayingi mu kicweka kimu so ekintu twatwiremu kandi tukakikora in consultation na abembeza aba madini so hano kusimira abembeza abaitu aba bishops aba Anglican na Catholic aba kutuyamba ukorana hamwe naitu nka task force kurango twasobora kuteka mu nkora ekiragiro rundi guideline twatayire nka task force mu kwetantara kirwere k'Ebola yes afando tukuja kuroraho mwine guidelines izindi yazimuteireho hinyo kayinyo guidelines keze zimugamba de hatuteireho kurora ngo kirwere kino mu rubugo rwa Footpoto tichaizamu rundi no kikuba kizire tumekingishwa twakikonta yininga amasomero ngakyagenda maiso oiro tukagamba ngo amasomero gona kaine kuteka gaine bintu gasomero kuteka mu nkora esira tukagaba liteke mu kurora ngo bayine hand washing facilities rundi bayine sanitizer kandi bayine na temperature guns nuko basobora kupima temperature y'abana abagenda kutama masomero then ikindi kitwakozere nka task force ya Footpoto nikyo kyogamba ngo tukemereza obutaro bumu the weekly markets abamanyire Footpoto akatari ka Karago bakamanyire akatari ka Kasusu kamanyire kachwamba then obutaro bundi obunyakuri wikire kintu tukakikora bokubo obutaro bundi bwina abantu bayingi bubusikiriza abantu baruga mu district zitari zimu na zimu abamwe baruga bundi bujo abamwe baruga Kasese abamwe baruga Kenjojo abamwe baruga Kamwenge so tukakirora ngo obutaro bundi buragenda mu maiso mbukora busa kutuletera ikizibu then obutaro bwa bulikiro obunyakombekerwe kandi obunyakuri structured ubu bujo genda mu maiso mbukora bitu na condition nyakuroni yokora ngo bateka mu nkora SOPs bene kurango abantu banabire ngaro bene kurango abantu babapimire temperatures batakagenzere kutamu butare rundi kuruga mu butaro so ebini bitwizire tukora then na transport sector nayo tukaterera aba taxi operators na aba bus companies nyakuri mu Footpoto nabo kuteka mu nkora ebintu nibyo bimu batekeo hand washing facilities ebicweke bya abantu baranabira mu gengaro then nabagire ekicweka cyo kupima temperatures za abantu bagenda kwesa bus rundi taxi mu rubugo rwa Footpoto ekindi ekitukozereho nicyo kuranga twateka
twateka mu nkora isolation centers mu health facilities na referral hospital. Kintu kikumaiza ngo tuine case mbenki bagambire ngo kanyizeni nkibagambira ngo Fort Portal City tuine case positive nya kuri confirmed Ebola bitu nturenga kwetekaniza in case ikintu kintu kibayireho twetekanize tuta. So hano baterireho isolation centers, transit isolation centers, a health center force hamuna isolation center nya kuri referral hospital yetu ya Buhinga. So ebyo na tubikozere mu kwetekaniza kandi turengere okutekesira mu prevention okwekambisa abantu okwetantara ikiroire kino. So that is what we are doing most, and tugenda ama radio, tugenda ama TV na saa zino ndi TV abantu tubamanyisa ibihe basemere gukora. Tubetwine kizibu ekya cultural practices kukira muno nkokuramutse abantu beitu bamanyirire kuramutse amba kwata mu ngaro rundi mbetera akafuba. So ntubaterera turengeo kwetantara kuramutse abantu, actually tutaramutse n'abantu ntukoza kwata mu ngaro rundi kutera akafuba. Ntubasaba abantu barengeo kwetantara kandi abamatanyiko kikora saa zino abantu bakyaramuke amba kwata mu ngaro rundi mbetera ufuba. Then ekindi kitukozere kiringu omuntu atakategekere ene gathering rundi omukoro gona asemere kutumanyisa itwe nka task force nuko atugambire atumanyise nibihe byasemere gukora bantu bayingaha abarari how many people abayesere, how many people have been invited for any event, what has she or he put in place kurora ngo the standard operating procedures as have been followed before an event or a gathering takes place. Ekina kitu kitaireho kandi abantu bakimanyire. Tuina abantu abayine amagenyi abayine parties tutuzihireho oiro bayine kutumanyisa tuine kumanya abantu benga basimire kwija mu kicweka kimu nibiha ibyoteyireho kurangwa abantu bahondera standard operating procedures. Wito afando balizihe kintu ekya omuntu kubafwa meja ke ege mutayiro haborugura foto. So ekintu ekindi kitoro tukora kiringo sazo tuli mu kutracinga rundi kutrackinga the cause of death for non-accidental death. Omuntu wala isuri accident ekimanyiro ngo omuntu akozirike ayisuri accident on pikipiki mutomire ndi motoke mutomire bito muntu weno orulafa sazo mu Fort Portal tuine timu eyokuhondereza kwetegereza the cause of death omuntu ono ayisirweki abwa tukwenda kuteka abantu bito a risk kugenda mweso no kuzika abantu kandi kuntomanya omuntu asakuba yisure Ebola tamanyire rundi abanyabuzare rundi abebyo kwerinda rundi abakozi bo mwirabo basakuba batakimanyire. So ekida kitoro tukikora our surveillance team ne korana no office ya diso kurora ngo we have a record of every death that is happening in Fort Portal, non-accidental death. Turenge okwetegereza abantu banu bayisirweki. Yes, ekindi turi tukikora. Wetu webale muno kandi ogunwe deputy RCC habwa Central Division mu rubuga rwa Fort Portal na kugambera hubo nkabo ka task force eyo rubuga eteiroho emiringo rundi mahanda iyo kurora ngo burwaire bunu babutangira tugwahika mu rubuga aho nho hali kurora ngo weekly markets ndi butalo bukora ebiro demo na demo mu week nabo babwemereza then ekyakandi kumekinga sure ngo muntu owakufa o atamanyiro kintu kye kimwisira ohiro accident baine kwanza kuchekinga kiki kyenyine nuko abantu be abomukarundi abantu barija kumuzika babe bali konkushuwa ngo oguteyisirwe ekirweire ekebola ebyo nebikeraho ntwija kubantu gumizamu na makuru gaitu gano otaruga hata ya rest ninyowe Justin Nyakaisiki kuruga mu rubuga orwa Fort Portal.